Pini puthot nali tuma fan nili Voreng Awarsai aputhak sila so video long nang than pachini ponik po lapen pinangan dak apu sa vacancies do la se karbia khai tum stame long le labangke afida lamlo stame nali tum jog don igon lapen apply don igon lapen non details la so video arlo sinali tum thek mon long ekpo lapen ni lista me nali tum phanang than pachini ponik po lapen nali tum jong si free recharge lapen free data booster jong se chipe ha ing tung pulote non ni giveaway ki bi pondo nali tum along tina video long stame comment pigon lapen video stame nali tum share ponigol liking cp gon lapen YouTube channel jong si nali tum subscribe rilang portal lata nali tum pada dipin pen subscribe igon la so giveaway results tame nili pida prang po lapen nali tum ke claim nang zila bangke nili amuta pui kalo comment pigon like pigon video bang share igon la so YouTube channel la bangke nali tum tinini pin pen subscribe igon tangte non pathiek pen copy Voreng Awarsai ma kon ana post vacancies mala so puthak chi than polonang lapen lang polonang tangte non dak chi than polonang NVS non-teaching recruitment 2024 aputhak le lapen nali tum jong si jog jining hang pol la so video nali tum kelang bangke kicheng pen kichut an kelang nang jila bangke kelang ekshot lo aprang silang polo nang recruitment organization la bangke navodaya vidyalaya samiti mate NVS lapen posamen la bangke nali tum dak thek longi various non-teaching apuslo lapen advertisement number mate advertisement la bangke nali tum NVS non-teaching recruitment 2024 kaduk kawepen dak vacancies kido la bangke 1377 andak pipon iklo job location lang damlo fulote all India lapen category la bangke kaduk kaweta chinilo NVS recruitment category lo lapen nali tum official website navodaya.gov.in la so dim nali tum dam pen stame langdam ek mela lapen vacancy details lapen qualification aputhak dak lang polona vacancy mate post amen labangke female staff kadu kawe pen da file labangke mate vacancies labangke 121 an dak pipon lo lapen qualification kenang ji labangke BSc nursing an unnang po lapen puthot dotlang post amen labangke assistant section officer afan dak 5 an pipon iglo mate vacancies labangke 5 ana 5 people niklo lapen graduation la bangke dia ekta qualification la bangke graduation unang po lapen 3 years experience dak do ik nang po mate do nang po lapen dak puthot do tulang posamen la bangke dak audit assistance lapen kadu ka wepen dak vacancies la bangke 12 ando mate afai la bangke bangkre hini afai do lapen kechar lang deng kinang zila bangke bcom charli tang lang po lapen 3 years experience to nang po lapen puthot apu samel la bangke junior translation officer of astamedak bang free farman bang dulo lapen kechar lang deng kinang zila bangke PG in Hindi lapen English sanat stame unang po lapen puthot dotulang dak legal apu samel la bangke legal assistance dak afai la bangke dak inwet farman lapen LLB mate degree in law la bangke ki untang nang po kachol yang deng la bangke lapen dak stenographer afan stame dak 23 an bang 23 an dak jogdon neji mate vacancies bang koira ki thom an farman do lapen kachol yang deng la bangke 12 pass nang po lapen computer operator afan stame apos mate vacancies labangke bahini farmando lapen kechar leng deng labangke kinangji BCA mate BSc mate BTech lane unnang po lapen puthot dotlang apos amen labangke dak catering supervisor of stame bang 78 an afai dak do mate vacancies mando lapen kechar leng deng labangke degree in hotel management anat bangke unnang po lapen puthot dotulang junior dak secretariat assistance of astambe dak kadu ka wepen vacancies bangke bang 381 an dak aphai bang dolo lapsi dagle jogdunji pulde ke charliang deng la bangke 12 pass nang po lapen typing experience donang po computer typing experience la bangke lapen puthot dak dotulang vacancy post la bangke electrician kam plumber first time dak post bang kadu ka wepen dia ekta vacancies la bangke dak
bang 128 an apus direkta vacancies bang people lo lapen kachar liang deng kinang ji la bang ke 10 pass mat lapen ITI another electrician lapen wireman another 2 years experience la bang ke donang po lapen dak lab attendant afan stomach vacancies la bang ke 161 an dak people iklo lapen ke charlie ang deng kinang ji la bang ke mate qualification kinang ji la bang ke 10 pass nang po lapen DLT kali plote 12 with science un nang po mate kido tang nang po lapen puthot dak do thulang apos amen la bang ke mass helper mate miss helper kado ka vepen dak vacancies bang afaila bang ke 442 andak do lapen kachar liang deng kinang jila bang ke class 10 pass nang po lapen 5 years experience to nang po lapen multitask staff mate MTS ana stame dak kadu ka vepen 19 andak 5 bang people no vacancies lapen kachar liang deng kinang jila bang ke class 10 pass anta jog iglo lapen puthot dak lang pon thulo nang age limit mate arta la bang ke kon ansi nang jima female staff nurse upon up to 35 years on lapen assistant section officer upon between 23.33 on lapen aided assistance upon between 18.30 on lapen your translation officer la bangke no exceeding 32 years lapen legal assistance upon between 23 lapen 35 lapen stenographer upon statement between 18.27 computer operating upon 18 between 18 30 years on lapen dak catering supervisor upon stam up to dak 35 years lapen junior secretary assistant upon between dak 18 to 27 years electrician lapen plumber upon between 18 to 27 years son taxi dak lab attendant upon stam between 18 and 40 years on lapen mass helper upon stam dak between 18.30 multitask staff mate MTS upon stam dak between 18 lapen 30 years on donang po arta labangke lapen puthot dak age relation dak people tulang SC ST atum bang fan bang 5 years OBC lapen NCL atum fan 3 years lapen order labangke nalitum advertisement along lang ego hodasi thek ponlong ekpo lapen selection process dak selection ponji labangke written exam and ponpo skill test lapen documents verification lapen medical examination Offline a process nalitum telegram channel kalte whatsapp group long stamil link long excel so link long verpe nalitum registration nang po registration tang data nalitum son documents upload nang po lapen fee payment nang po application fee kinang ji general OBC AWS atum 1000 lapen SC ST PWD akin tum 500 lapen payment nang ji labang ke online si payment nang ikpo important date dang lang po nang important date labang ke starting labang ke dam tang 22 March men se dak cheng pon iklo lapen apply last date labang ke 7 May 2024 se last date lo ऐसे प्राप्जिन पे नाली तुम जोगदन एक्जी अफान बोरी पोनी को लापेन एडवर्टाइजमेंट आलू नॉन की जुत्सी नाली तुम हन असाब सोना पे क्लांग पोनी को History lo nali tum thek polong exi la hello advertisement alo lo la penadrak penangan ST Hills atumas tame apu sa vacancies la bangke daki pipon do iko la se prabjin peneli karbi akhai stame ki jogdun ji afan si tuning riponik lo la pen jogje apra apra nali tum batai si la so advertisement alo lang ponikon la pen de nali tum jogi stame jogdun ikon la pen dak penangan a page kidding pondo la so advertisement alo la bangke la sikla penangan detail Leri la pen kape ga son an bang la so advertisement alo long se do ik thailo na si nali tum la so advertisement alo badai si lang ikon la pen de nali tum jogdon ikon la pen la so video kan ma share ikon nali tum apply link la so video description long exi la pen nili lang bom na peklang ik bom article la links tamen la so advertisement dia ik thala so video description along si nali tum long pon ikpo la pen video kan ma share nali tum share ikon na si punya video long la aneng ton panik na nilin pen KARDOM to change your